Zamisli sljedeći scenarij. Odlučiš da pošalješ privatnu poruku svom partneru, prijatelju ili poslovnom saradniku. Možda je u pitanju obična poruka poput stižem kući za pola sata. Možda je intimna fotografija sa odmora, a možda je poverljiviji poslovni ugovor ili plan o preseljenju i pokretanju novog biznisa. Ti klikneš pošalji i vjeruješ da ta poruka putuje kroz digitalni prostor zaštićena, nevidljiva, za bilo koga osim za osobu kojoj je namijenjena. Sad isto zamisli da u istom tom trenutku, dok tvoj prst još uvijek dodiruje ekran, nevidljivi digitalni entitet otvara tu poruku. On analizira svaku napisanu riječ, mjeri dužinu rečenice, skenira piksele na tvojoj fotografiji, provjerava meta podatke, tvoju lokaciju, vrijeme slanja, tvoj jedinstveni ID uređaja. I sve to radi prije nego što poruka uopšte stigne do primaoca. Ako ti ovo zvuči kao naučna fantastika, distopijski roman Georgea Orwella ili paranoična teorija zavjere sa tamnih uglova interneta, imam lošu vijest za tebe. Ovo nije budućnost. Ovo je stvarnost koja je zapravo ozvaničena u samom srcu Evrope. Dok je pažnja cjelokupne svjetske javnosti bila usmjerena na geopolitičke tektonske poremećaje, ekonomske krize i ratne sukobe, u Briselu je sprovedena jedna od najsramnijih političkih sabotaža u modernoj istoriji digitalnog doba. Europska unija je usvojila predlog zakona pod zlokobnim imenom Chat Control. Ali ovdje priča postaje potpuno apsurdna. Ako pogledate zvanične rezultate glasanja u parlamentu, vidjet ćete nešto što prkosi osnovnoj logici demokratije. 314 europoslanika je glasalo protiv, samo 276 je bilo za. U svakom demokratskom sistemu na planeti, zakon koji dobije više ne nego da je mrtav. On pada, on ide u korpu za smeće. Ali u Briselu je ovaj zakon prošao i stupio na snagu. U ovom videu se danas nećemo baviti samo površnim temama. Zaći ćemo u zečju rupu. Otkrit ćemo tačan proceduralni trik kojim su eurobirokrate prevarile sopstveni sistem. Analizirat ćemo tehnologije koje stoje iza masovnog špijuniranja. I ono najvažnije, objasnit ću vam šta ovo konkretno i nedvosmisleno znači za sve nas. Naše telefone i našu privatnost koja je upravo prestala da postoji. Stisni taj subscribe, pošalji ovaj video da vidiš što više ljudi. Krećem. Vozi. Da bismo razumjeli kako je moguće da manjina pobijedi većinu u instituciji koja sebe naziva bastionom demokratije, moramo da ogolimo slojeve birokratskog rečnika i pogledamo pravila igre. Evropska unija nije prosta država. To je džinovski aparat sačinjen od komplikovanih procedura. I upravo s tim sitnim slovima, u proceduralnom, finom printu, krije se đavo. Zakon o kojem pričam, zvanično zaveden pod šifrom predloga C10-0178, nije potekao iz samog parlamenta. Njega je progurao Europski savjet. Tijelo koje čine ministri i lideri država članica, pod snažnim uticajem Europske komisije na čelu sa Ursulom von der Leyen i ključnih figura poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Kad takav predlog stigne u Europski parlament, on ne podliježe standardnim pravilima proste prisutne većine. I tu leži prava zamka. Pravilnik Europskog parlamenta nalaže sljedeće: da bi se predlog koji dolazi sa vrha od savjeta potpuno odbacio i trajno izmijenio, nije dovoljno da u sali ima više glasova protiv nego za. Potrebna je takozvana apsolutna većina svih izabranih poslanika. U ovom sazivu parlamenta taj magični broj iznosi tačno 360 glasova. Dakle, nije bitno koliko je ljudi došlo na posao tog dana. Može ih doći svega 50. Ako želiš da srušiš zakon, moraš da skupiš 360 ruku. Sada razmislite o ovome. Ako ste moćni političar koji želi da progura nepopularan zakon za koji znate da ga javnost i većina poslanika mrzi, šta ćete uraditi? Nećete zakazati glasanje u utorak popodne, usred oktobra, kad su svi poslanici u Briselu odmorni i fokusirani. Ne. Vi ćete uraditi ono što su Ursula i njeni saveznici uradili. Zakazat ćete glasanje po hitnom postupku, na zadnji radni dan pred ljetnju pauzu. To je dan kad su koferi već spakovani, aviokarte rezervisane i kad je ogroman broj europoslanika na putu u svojim matičnim državama ili na neko egzotično putovanje. Tog dana u sali se pojavilo 607 poslanika od 720. Stvorena je atmosfera smanjene pažnje i odsustva. I tu se aktivira matični trik koji je prosto genijalan u svojoj zlobi. U sistemu gdje vam je potrebno 360 glasova za odbijanje zakona,
Svaki poslanik koji se nije pojavio, svaki poslanik koji je ostao kod kuće, zapravo je glasao za zakon. Odsustvo je postalo politički glas. Protivnici zakona su herojski skupili 314 glasova. To je bila ogromna većina prisutnih. Strana koja je podržavala imala jednih 276 glasova. Ali pošto je 314 manje od 360, zakon je prošao. Manjina je koristeći kalendar i birokratska pravila nadvladala većinu. Ovo je definicija proceduralnog nasilja. Sad kada razumijemo kako su nas prevarili na političkom nivou, hajde sada pređemo na tehnički nivo. Šta je zapravo chat control? I zašto IT stručnjaci, kriptografi i organizacije za ljudska prava širom svijeta čupaju kosu s glave zbog ovog zakona? Zvanični narativ koji dolazi iz Brisela uvijek je upakovan u najplemenitije namjere. Oni kažu, mi ovo radimo da bismo zaštitili djecu od predatora i spriječili širenje ilegalnog materijala na internetu. I to je savršen štit. Ko bi normalan glasao protiv zaštite djece? Ako se usprotiviš ovom zakonu, političari to odmah označe kao da pripadaš nekim kriminalcima. To se zove klasična emocionalna ucjena. Ali hajde zapravo da vidimo šta ovaj zakon radi tvojoj privatnosti. On uvodi koncept koji se zove dobrovoljno skeniranje na strani klijenta. Client-side scanning. Da bismo shvatili koliko je ovo opasno, moramo prvo objasniti kako tvoje poruke funkcionišu danas. Imamo telefon A i telefon B. Iz telefona A izlazi poruka tajna. Ona se istog trenutka zaključava u metalni sef sa katancem. Sef putuje preko interneta do telefona B. I na telefonu B katanac se otključava i poruka je vidljiva korisniku. Većina modernih bezbednih aplikacija koristi nešto što se zove end-to-end enkripcija, odnosno šifrovanje s kraja na kraj. To znači da se tvoja poruka pretvara u nečitljiv kod onog trenutka kad napusti tvoj telefon. Ona putuje preko servera kompanija kao zaključana kutija. Niko, ni tvoj internet provider, ni hakeri, pa čak ni sama kompanija koja je napravila aplikaciju, nema ključ da otvori tu kutiju. Ključ ima samo osoba kojoj je poruka poslata. To je digitalni ekvivalent zatvorenog koverta. Zakonodavci u Briselu su godinama pokušavali da natjeraju tehnološke kompanije da im daju backdoor, odnosno rezervni ključ od tih kutija. Ali kriptografi su im rekli da je to matematički nemoguće uraditi, a da sistem ostane bezbjedan. Ako napraviš ključ za policiju, taj isti ključ će prije ili kasnije pronaći i haker iz Kine, Rusije ili bilo koji cyber kriminalac. I pošto nisu mogli da razbiju katanac na kutiji, dok ona putuje internetom, u Brisel su se dosjetili nečeg drugog. Rekli su, u redu, nećemo dirat kutiju dok putuje. Natjerat ćemo aplikaciju da slika sadržaj poruke na tvom ekranu, prije nego se zaključa u kutiju. To je suština chat kontrola. Tvoj telefon postaje doušnik koji radi protiv sebe. Sistem koristi algoritme vještačke inteligencije koji su integrisani direktno u samu aplikaciju na tvom uređaju. Prije nego što tvoja poruka bude šifrovana i poslata, algoritam vrši analizu. On upoređuje tvoje slike sa bazom podataka poznatog ilegalnog sadržaja. A tekstualne poruke analizira kroz takozvane prediktivne modele, kako bi uočio sumnjivo ponašanje. Zvaničnici kažu, ovo je dobrovoljno, kompanije ne moraju to da urade. Ali to je čista politička hipokrizija. U praksi se kompanijama stavlja omča oko vrata. Ako ne ugrade ove sisteme dobrovoljno, suočit će se sa milijardama evra kazni, sudskim procesima i potpunom blokadom rada na teritoriji Europske unije. To se zove dobrovoljnost pod prijetnjom pištolja. Hajde sad odgovorimo na pitanje koje vas najviše zanima. Šta ovo iskreno i nedvosmisleno znači za tebe, tvog brata, tvoju sestru, tvoje prijatelje i svakog čovjeka koji drži telefon u ruci? Da li će tvoji privatni chatovi biti kontrolisani u budućnosti? Kratak odgovor je da. Tvoja privatnost je upravo stavljena na giljotinu. Ali hajde da asociramo to kako će izgledati u praksi. I koje aplikacije više ne bi trebao da koristiš ako želiš da tvoj život ostane privatan. Pogledajmo prvu kategoriju na tabli. Potpuna predaja. Ovdje spadaju aplikacije iza kojeg stoje megakorporacije sa sumnjivom istorijom zaštite podataka. Pričamo o kompaniji Meta i njihovim platformama Facebook Messenger i Instagram DM, kao i aplikacije poput Vibera. Ove platforme već sad imaju algoritme koji prate vaše interese radi ciljanog oglašavanja. Za njih je implementacija chat kontrola samo još jedan korak u automatizaciji. Ako šaljete poruke preko Messengera ili Instagrama, pretpostavite da te poruke više nisu privatne. One se skeniraju, indeksiraju i analiziraju.
Druga kategorija je siva zona. I tu imamo najveći paradoks. WhatsApp. WhatsApp koristi vrhunski protokol za enkripciju. Isti onaj koji koristi i signal. Tvoje poruke jesu zaključane dok putuju, ali WhatsApp je u vlasništvu Mete. Pod novim zakonom, Meta može biti primorana da ugradi prigušeni softverski modul unutar same aplikacije na tvom telefonu. Tvoja poruka će ostati šifrovana za hakere, ali će biti skenirana od strane Metinog internog AI sistema prije nego što se pošalje. Dakle, enkripcija postaje nebitna ako je sam izvor kompromitovan. I na kraju imamo treću kategoriju. Zona otpora. Ovdje se nalaze aplikacije kao što su Signal. To su platforme koje su osnovane sa jednim ciljem, odbranom privatnosti po svaku cijenu. Generalni direktori Signala su već ranije zvanično izjavili, ako nas Evropska unija primora da ugradimo sistem za skeniranje poruka naših korisnika i srušimo našu bezbjednosnu arhitekturu, mi nećemo pristati. Mi ćemo spakovati kofere i potpuno ugasiti i povući Signal sa evropskog tržišta. Šta to znači za tebe? To znači ako želiš da koristiš jedine aplikacije koje te ne špijuniraju, rizikuješ da te aplikacije postanu ilegalne i nedostupne u tvojoj regiji. Bićeš primoran da biraš. Ili ćeš koristiti aplikacije koje te špijuniraju, ili ćeš postati digitalni odvjetnik koji koristi VPN i alternativne markete samo da bi poslao bezbjednu poruku. Mnogi od vas koji gledaju sad ovaj video možda misle, pa dobro Luka, što me briga, ja ne radim ništa ilegalno, nemam šta da krijem, neka skeniraju, ja sam miran. To je najveća logička zamka u koju možete da upanete. Dopustite mi da vam objasnim koncept koji se u tehnologiji zove false positive, odnosno lažna uzbuna. Vještačka inteligencija koja će skenirati vaše poruke nije svjesno biće. To je matematički algoritam koji traži poklapanje u binarnom kodu. On ne razumije kontekst, ne razumije ljudsku ironiju, ne razumije sarkazam i ne razumije umjetnost. Zamislite sljedeću situaciju koja se dešavala u nekim eksperimentalnim fazama sličnih softvera u Americi. Ti si roditelj, tvoje dijete dobije čudan osip na tijelu, pošto ne možeš odmah kod ljekara, fotografišeš osip i pošalješ sliku svojoj supruzi ili doktoru na Viberu. Ili Whatsappu sa porukom. Pogledaj ovo, šta misliš da je? Za ljudsko oko to je briga za roditelja. Za algoritam vještačke inteligencije to je fotografija nagog djeteta, koja odmah pali crveni alarm u sistemu. U tom trenutku desio bi se jedan scenarij. Ikona lokata se lomi i naloge su suspendovane. Podaci lete ka zgradi sa natpisom Policija Europol. Policajac otvara laptop i na ekranu se pojavljuju privatne poruke. Prvo, tvoj nalog na toj aplikaciji se zaključava bez ikakvog obrazloženja. Gubiš pristup svim kontaktima, porukama i uspomenama. Drugo, tvoj profil, tvoja tačna GPS lokacija, tvoj broj telefona i kompletna istorija tvojih razgovora se automatski prosleđuju policijskoj agenciji u tvojoj zemlji ili Europolu. Treće i najstrašnije, tvoj privatni život, tvoje intimne poruke, tvoje porodične fotografije tada otvara živa osoba. Policijski službenik koji sjedi u kancelariji ručno pregleda tvoj telefon da bi utvrdio da li si kriminalac. U tom trenutku ti gubiš osnovni stup modernog pravosuđa, pretpostavku nevinosti. Ti više nisi nevin dok ne dokažeš suprotno. Ti si automatski proglašen krivim od strane algoritma. I sad moraš da prolaziš kroz pakao dokazivanja policiji da si samo slikao osip na djetetu, a da nisi međunarodni prestupnik. Tvoj život može da bude uništen u sekundi zbog softverske greške. Istorija nas uči jednoj surovoj istini. Kada država ili sistem jednom oduzmu građanima određeno pravo, to pravo se više nikad ne vraća dobrovoljno. Svaki put kad smo pristali na manje privatnosti zarad veće bezbjednosti, dobili smo samo društvo u kojem nema ni privatnosti, ni bezbjednosti, već samo apsolutne kontrole. Ovaj zakon o kontroli chatova je opasan presedan. Danas skeniraju poruke pod izgovorom zaštite djece. Sutra će skenirati tvoje poruke da vide da li kritikuješ ekonomsku politiku vlade. Preksutra će ti blokirati nalog jer si poslao neki mim koji se nije svidio nekom komesaru iz Brisela. To je klizav teren koji vodi direktno u digitalni kineski sistem društvenog kredita. Ljudska prava i sloboda ne nestaju preko noći, uz zvuke sirena i tenkove na ulicama. One nestaju u tišini birokratskih kancelarija, kroz sitna slova komplikovanih pravilnika, dok su svi gledali na drugu stranu. Ali mi nismo bespomoćni. Moć tehnoloških kompanija i država zavisi isključivo od nas. Ako 100 miliona ljudi u Evropi kaže ne pristajemo na ovo, sistem mora da pukne. Šta ti možda uradiš danas? Kao prvo, prestani da koristiš aplikacije koje te tretiraju kao proizvod i doušnika. Prebaci svoju primarnu komunikaciju
svoju porodicu, svoje prijatelje, na platforme koje imaju dokazanu istoriju odbrane privatnosti, poput Signala. Edukuj ljude oko sebe. Kad ti sljedeći put kaže nemam šta da krijem, pokaži mu ovaj video i objasni mu zamku lažnih uzbuna. Digitalna privatnost nije luksuz, to je hir kriminalca. Privatnost je osnovno ljudsko pravo. To je pravo da imaš svoj unutrašnji svijet, svoje tajne, svoje privatne razgovore, bez da ti ko stoji iznad ramena i hvata belješke. Želim da čujem vaše mišljenje u komentarima ispod ovog videa. Da li ste primijetili da vam se privatnost polako sužava? Da li ste spremni da pređete na bezbjednije aplikacije? Ili mislite da je bitka već izgubljena? Pišite mi, jer čitam svaki vaš komentar. Ako vam je ovaj video otvorio oči i ako smatrate da je ovo tema o kojoj se mora glasno pričati, ostavite like i pretplatite se na Luka Media kanal. I obavezno podijelite ovaj video na društvenim mrežama, dok još uvijek možete to da uradite privatno. Hvala vam na pažnji, ostanite slobodni i vidimo se u sljedećem istraživačkom videu. Pozdrav!